Bangsa retro, bangsa boh tempat nepi usian, you berkaya raya. Bangsa retro, bangsa boh tempat nepi usian, you berkaya raya. Bina tanyong ba Bandung ti jem do serikate, lon bo kerajaan. Bina tanyong ba Bandung ti Serikatif lon ko kerajaan ngalor kisah gambaran zaman masa kerajaan Sayyidil Anbiya masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menhukuman bangsi komdonya masa kerajaan Nabi Sulaiman yang bersikum dunia Allahu Akbar Allahu Rahman Kuma Sulaiman lam yakun raya Allahu Allah Allahu Rahman Kuma Sulaiman lam yakun raya Nama Sidra Nama Sidra Nama Sidra Sulaiman anak Daud kerajaan dum manusia Nabi Sulaiman anak Daud kerajaan dum manusia dipasi urang Nabi jamaen saja ngolagen di baserta dipasi urang beserta Allahu Allah Allahu Rahman Kuma Sulaiman lam yakun raya Allahu Allah Allahu Rahman Kuma Sulaiman lam yakun raya Nama Sidra 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 bangsa retro, bangsa boh tempat nepi usian, you berkaya raya. Bangsa retro, bangsa boh tempat nepi usian, you berkaya raya. Bina tanyong ba Bandung ti jem do serikate, lon bo kerajaan. Bina tanyong ba Bandung ti Serikatif lon ko kerajaan Allahu Allah Allahu Rahman Kuma Sulaiman lam yakun raya Allahu Allah Allahu Rahman Kuma Sulaiman lam yakun raya Sidra 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 Sigam lon debuh kerajaan Allah sebab sigam lon rupa cedata lagi hebat ngon boleh mata jum gereman sabo cim dong di dong mantap di suara kuik ene buka sayap bergeber bang Nabi Daud
kuwe Lepatan sabit Sigam keraja Allah Nabi Sulaiman terseheh Dum di cema lain surah mebura Dum di cema lain surah mebura Cum gerema sabot cim dong di dondong mantong di suara cikuwe kebuka sayup terbang bang Nabi Daud bang mabek suara hai Nabi Daud bang mabek suara mane ditadake seut po jampu de sepuh meblek mata menantang silan wahai erakan bek kelep watan lewatan bapa gahabat ai bek lewatan bapa gahabat cum gerema sabot didang mantong di suara cikuwe ke buka sayur